tuna kan thalak mu mek hi kumsang ni som pakhat October ni som pariata Israel sipai airbase pakhat Telnof airbase sa Prime Minister Benjamin Netanyahu an IDF sipai pakhat Hamas firfiakten kumnga zet Gaza an shen be hnuwa an ron chua zalen kumsam ni pangami Gilad Salita alo muak lai le alo dong song lai thalak ania an sipai pakhat lo dong song tur hian Prime Minister hi Defense Minister le sipai lal Chief of General Staff ten an troi ombok he sipai Gilad Salit hi sang ni paruka Israel le Gaza in rina duty lai Hamas firfiakin mana Gaza an suai ho Israel zel sang sanga Palestinian sang khat chuang zet tang mek te khul chua na man antum ania Israel sarkarin anrama Palestinian zel tang te achua du lok lo wangin kumnga chung lai Hamas firfiakten Gilad Salit hi an seng betin nan en kola Israel in kong sang sang adap nu po a lo cham zel wangin sang ni som pakhat October tha Hamas ho thil phut chu ti lo tlin sakin Palestinian zel tang sang khat som ni le pasari zet chu an sipai pakhat thlengnan hian an chua zalena Telnof airbase sa Gilad Salit ahmuana hian Prime Minister Benjamin Netanyahu ril ruwa limna le lomna tam taka omrualin Gilad ahmulet tura Palestinian tang sang khat chuang zet an chua angaya wange ro in tlom thlak in ti na ril ru le an mi chua tak te man let le thuai du na alian hle hemi truma Palestinian tang an chua te zinga hian poirap thlak tak tak khoi tu firfiak enge mozat an tela sangkha zakwa somriat pakwa a Israel sipai tha le ruk bo thubuaya an lo man to damchung tang tura shemna palingot mai phurtu le ma chon mek tu yaha Ibrahim Hussein Sinwar po atel tichuan kumsam ni pahni zet Israel lung in atan nu in yahya Sinwar po chu tang dang sangkha chuang rual zinga hian chua zalen ani ve a Gaza let le nu in Hamas firfiak po la mun poimo tak lo chovin Israel laka in sumkar na nei ho lovin poya khoi chun zom ta chara sang ni som pasari atangin Gaza pumpuya Hamas ho tupa berni na achel chova Gaza lalpa Israel laka poi khoi na sang akhai pa ber ani chun zom zel nikum sang ni som ni pathum October ni saria Israel ram chunga luta rap thak taka Hamas ho chet na po kha ama ruah man na le ama thupek na nuaya nei hi ni in Israel chuan angaya Israel target lian ber le poimo ber pakhat ani zui ngal ti chuan kum khat chung zet Israel in an ve hnu le Gaza khopui te indona muala achan hnu in tun ni lai nikalta October ni som paruk khan Yahya Sinwar jin kong chu ti top alo nita ani sang ni som pakhata lungdam zan lo chunga an sipai pakhat himna angai poimo si awanga Sinwar azela tanga lo chua zalen tu Prime Minister Benjamin Netanyahu tan hetia Sinwar hada that anita hi lo tlinna lian tak pakhat atlinga Israel mi puite tan po hling lian tak lak bo ang ani tuna hian Hamas ho kuta Israel mi zachuang lai shen be ahla ommekin Hamas ho hian chung mi te chu Israel sarkar laka thil chi sang phut nan an la mang chun zom ve renga ma se sang ni som pakhata an sipai pakhat thlengna na zeltang sang khat chuang lo chua zalen to tu Prime Minister Netanyahu hian firfiak ho thil phut chu ti hlotlin sak emo ngai thak sak emo atum to lo Israel sipai 10 October ni som paruka Gaza an mitha pathum te zinga pakhat ruang chu yahi Sinwara ruang ani ti an finfia nu in an thupuang tu IDF spokesperson Rear Admiral Daniel Hagarian ti hian khovel ma puang chuak October ni sari poi khoina rap thak taka mo phur tu Hamas firfiak pol ho tupa yahi Sinwar chu athita Israel history a poi khoina rap thak ber firfiak ho in Gaza atanga Israel ram chunga luta Israel mi puite an mani in chunga thata meichia te pong suala chung ko tam tak hal luma mi zahni somnga pakhat lai nunaw le nau sen chena Gaza a shuai hoa shen be anni na yahi Sinwar hi amo phurtu ani a tuna po hian mi za pakhat lai rong taka shen be anlani me kani kumkhat kalta chung khan yahi Sinwar hi achungaro relna thleng tur pumpel tumin habi rukwala
ma se hlo cham kan zong chuakin ro rel na ma kan hnuk lut nge yang kan ti a chu kan ti hlo tling ta reng bok Gaza civil mi te phena bi ruchunga Israel laka indo na chau chuak tu hi ya hi sinwar nge hi ani nikum October ni sharia sinwaran indo na tran hlim phata tang khan he kan indo na hi Gaza mi puite ne na kan indo na nilova Hamas ne na kan indo na ani jok thu kan puanga chu tiang chuan ompo kan sinwara poi khoina awanga torna na satak tuar mek tu Gaza mi puite chomdol nan anma ni tran puina tur thil chi sang sang cho tuile dam doi te tamzokin Gaza kan thon lu bel zel tin vo in hian ya hi sinwara awanga tha om le ruk bawa om chung te an kalsan tak an chung te kan ngai to in kan hrerenga Israel mi puite ven himna na an nun na hlutak hlan tu kan sipai huai sen te in pek na kan hrerengin za na chi bai kan buk boke kan na hi zo ala nilova kan mi hren be om mek te eng tiang po a hruai kir an ni vek ma chuan kan chol don lova Israel mi puite ven him an ni theina na kan mission kalpui hi a hlotlin tluan tlin ma chuan be pui kan thlak chun zom zelang kalome hetia sipai thu puang tu in ya hi sinwar tha ani thu apuan nu hian Prime Minister Benjamin Netanyahu wan khovel hria ta puang chun zom ve boka chu po chu tuna lo ngai thlak chun zom nga lila kum khat kalta khan Hamas firfiak bol ho tupa ya hi sinwaran Israel laka October 7 poi khoi na rap thlak a hongin bulatana indo pui pahni na juda te suat an ni hnuwa juda te be na rap thlak le lian ber ni in Israel ram din na ni hnuwa juda te chunga be na rap thlak ber ala ni bok sinwara firfiak te hian Israel mi pui mi sang khat zahni zet rong takin an thata chungzinga chuan Holocaust survivor te telin Peter le putar te baka no pang tam tak an thata kan meichia te rong takapong sualin mi pa te anlu an tan saka no sen tam tak hal lumin mi zahni somnga pakhat mi pa meichia le no pang telin Gaza a hruai kho in an hreng bet zui bok ma se vo ina chuan he poi khoina rap thlak taka abul tum tu chu a om talo ya hi sinwara athita a IDF sipai huai sen tak tak te be pui thlak na a tha ina om ta hei hi Gaza indo na top na tur hala ni ho lo na in indo top na kong hong tu ero ani thei Gaza mi pui te hne na hei hi ka cha du he indo na hi nak tu ka top ngal thei Hamasin an ral thuam te tunga an mi hren be zong zong te an chua zalen ani chuan he indo na hi atop ngalang tuna hian ram sang sang khwa le tui le Israel khwa le tui mi za pakhat lai Gaza hian Hamasin an la hreng beta chung mi zong zong chu an vaya hruai ho vek turin Israelin ati thei ati chun zom zel do na kan mi te min pelet tu le chua zalen tu te nun na chu kan vong him bokang ma se kan mi te ti hre oma tina tu te ta ne ro hei hi ka soidu Israel hian a zong chuakin ala da thange ngei don chewa ro rel na dik ala mu ti rang cheu tin helai rambia la cheng mi puite tan hian be se na thu cha du ka nei bok Iranin adin firfiak na zungzam chu ti chiatin a meka Hezbollah ho tupa Hassan Nasrallah a om to lova ama thak tu le atha changdol tu a om to lova chumi thak tu po chu a om to lo Ismail Hania akal to a Sinwar akal to bok tin Irana ro rel tu ten an mani ram mi pui te mai ni lo Iraq mi pui Syria mi pui Lebanon mi pui le Yemen mi pui te chunga firfiak lal ram an din te po ti top ani thuai bokang tun hi Middle East amal som na le rem na a om du tu le be sei tu zong zong te mahun eng zok le thazok siam tura tran ho hun ani Trang rualin thimna thasui kan nem kiang theya kan zawaya tan be sei na le en na akhat mahun kan siam thei bok alo me hetia Hamas ho tupa berda thata halo om ta ka chuan mi tam tak le ram tam takin Israel thin urna le aphubalak na atop mai andu in chutiang tur chuan Israel sarkar po annor na viawa ma se Israel chuan an thil tum hi kong laklo atop san mai an tum lo thung
kan riat angin Gaza mai baka Lebanon na nasatakin Israel hian an hmel ma te bein beipui an chua meka. French President Emmanuel Macron an UN sipai te po za lo le khovel ram sang sang ngen na pom lova Lebanon na Israel sipai te chet na chu adem thu soipa in Israel chu sangkhat zakwa somli pasaria UN resolution siam atanga ram anga lo piang chuak ve mai ani thu le UN resolution te za chumi mila kalzel tur chu ani thu asoya. Israel Prime Minister Office ero in Israel chu UN resolution pakhat wang maya piang nilova zalen naswal tu juda mi pui huai sen tak tak ten sangkhat zakwa somli pariata Arab ho laka hne na an chan na wanga lo piang le loading chang chhozel ani thu chua siamin asai ve thung heti hian Gaza a ani emo Lebanon na ani emo ramdang le mundang khoya po ni se Israel chuan an ram le hnam himna tura ti ngai nia hriat chu ati chunzom mia mai don ni ina langa heng chan chin thar rang sang tenen hian in mu chho chunzom zel po tumila tuna ta ne ro chuan heti chin hi ni le ri phot se next video in mu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule